lawan jua paman nang di bawah katapang. Pian tadi subuh, pian tadi berdusta lawan kami sarembungan. Ujar tadi pian belum dibiniakan, sekalinya tadi mama Aina mama dahakan. Ujar gitu pian sudah bebinian, karena sudah berdusta wan kami sarembungan. Lalu lawan pian kami doakan, mudahan tahun ini pian bebini Amin. Lalu nang berlanjut tadi menyapa pian, ini nang dasar bujur itu nang nisidin sudah nang bebinian. Bahkan jua anak sidin ada beisian. Tadi lawan kami sidin bepadah bujang, jadi nang gesan pian olon nang mama dehe. Amon nang itu pian sudah beisi bini, jangan handak lagi toh bepadah bujang lawan bohan kami. Kadua yang ini pian hendak menambah lagi. Insya Allah kabul haja itu nang berkat pahmi. Lalu tak lupa kami menarusakan insya Allah gerbang pian bangai kabul haja tahun ini nang bebini. Bang bisukan tadi bepadah nang bujang lagi, jadi nang lawan pian bangai kita ucapi kalau dilihat muha dasar hendak bebini. Cuman lawan bini pinanya kadeweni, lawan tuh bepadah pinanya tangalihi. Paling kaina ujar ditinggal jere. Jadi bang ulun pulang nang malanjuti, bila sudah taniat pian hendak bebini. Lamun ninya mangai kade usah lagi, cukup bini ada nang pian syukuri. Lalu lawan pian ulun nang mamadehi, bila hendak bebini kalau bini menyariki. Pas nang malam ini pian kade diberi. Lalu tak lupa kami menang